هیوا سورا کرد به داخویانی کش بو پشتگیریا کسین گوش لبنان درکتنه و هاتنه هرمه حمله که مروفی راگهاند. ده داخویانیا هیوا سورا کرد ده بانگل سازی و خیرخوازان هات اکرن گو تفلی حمله ببن جبو گو آلیکارین مادی جه کسین جلبنان درکتنه پیشکش بکن. هیوا سور آنی زمان گو اواد کارن بریا پیشکش کرنا آلیکاریان گو هرتنه که دی جیانا پنابرین جه لبنانی رفیانه ده چه بکن. لگوری برنامه حمله دی کامپ و نافند بین وکرن دا کو آلیکارین گوشینین هرم بدلداری ددن لور ورن کوم کرن. شقا وك هيبا صور ما ديت جو جار كماية أم وك لوجستي أم ببن برسفج وانرا وك خارنا مجونارا بيدا بكن ووك برنجك جشتي لما جملتي إيه جو دربا صورن هرمي ما بجببن ما ديت جو بيوستي هي أم جي جونارا بيدا بكن وك كون وك بي دي في وان يا جياني أم بيدا بكن تكلي ما بقولك ريخستن إن إيه دربة هن نورنا ماج دربة هي تكلي ويد بقولك ريخستن هاي داغو أوجي بما مرة ببن أليكار كو أم بي دي في نفان ملاتان أم جشكي بيدا بكر نها حاضري ما هنن لجوري درفتي وإمكاني ما وك هي بصور حاضري ما هنن وما وك أنظام صور ما قمتها ككريزة ما آماده‌گیریه و تکلیما بحمو سازیره هنن وک سازین اسایشه وک سازین رخصن مروفی تکلیما مورا هنن داغو ام اجوا ملتان وک حمو سازین هی ببريه خسر ام ببن برسف